red boxer hi kan muang hianin amaro chu J.Lalruatpuia azambik chuang lo kar ni boxing zirin mi pa tin adik tho me laulo mi pa mani wait pui aron nek ve mi mai ni Lalruatpui hi ke somnga le paruk borvel nia chutiang bokin Zohmingliana poi ke somnga le paruk ani anin tiat khop mai anonin buka po tuna han retin lefuka right nek lea lefukia apule thina achan churuatpui hi blue boxer hi boxing ala zirtlema boxing a kheltamain a hoisen viau meya tunami tan amaro chu experience nei to zokin side tenan lefuk lea right neka left an nek lea left an neka Zohmingliana hen left an nek pora da le thina chan chu J.Lalruatpuia hianin ka ta nei thalo thina van nek hian Zohminga po hian a fu lai hi chuan lo nek le thina ka da thazel to mai sia blue boxer hianin Zohmingliana boxing lo khel to thanga ni wangin ala nek fu na lai tura chong lo nek chat zel boxia Ruatpuia blue boxer hian nek fu deuh khian angam sim maya fu ve zo mai amaro chu Zohmingliana red boxer hi ban sei sia abana se an nek ken fu le thina not van lai phai boxer ni ya blue corner hi J.Lalruatpuia sakor dai bong konom ne kum som ni ania kum som ni pakhat le kum som ni in nekani blue corner po hi last round ni boka athanei zong ne heron nek phei bian to me ya Zohmingliana red corner la hi azam chuang mi lo wa Zohmingliana red boxer hianin lefu ka lo nek ken khia chiang thei boxia Zohmingliana hen lefu ringot po khianin anti se fu don ani kan muang khanin anek lea anek mol mai a chiang khop mai amaro chu Ruatpuia khan nek fu vetlat mai tuna khan nek tia memo tuna te po khanin anhar te thi to blue boxer hi referee lati top lova Zohmingliana blue boxer hi technique sang omte andon phang thiam deuh zel mai referee in ati topa doctor in nek chun zom zel tang ni nan chelo referee che referee bout ati top ta red achak ani red boxer kha RS injury in third round a kuna tem to via va